tržište poljomehanizacije u Srbiji je dobila jednog ozbiljnog igrača u imenu Kite DO, dakle ogranat mađarske firme koja je jedna, možemo reći, i najjača u oblasti agrara u Mađarskoj. Izvršni direktor Đorđe Mišković će nam reći, Kite pre svega zastupnik John Deere mehanizacije prvog svetskog brenda. Šta to znači uopšte za poljoprivrednike u Srbiji? Za poljoprivrednike u Srbiji to znači da je došla kompanija sa izuzetnom finansijskom moći koja će razvijati i prodaju i postprodaju po svetskim standardima i pokušati da približi koncept precizne poljoprivrede na još većim površinama u Srbiji nego gde se trenutno primenjuje. U nekom ranijem periodu jedna od čestih zamerki je bila pri kupovini brendova, pa u nekom post periodu na vreme odgovora i kada je reč o servisu i o rezervnim delovima. Šta se tu menja kada je reč o brendu John Deere? Mi smo veliki akcenat i važan deo naših planova je vezan za servis posle prodaje. Znači, stavili smo akcenat na zapošljavanju kvalifikovanih mehaničara, servisera, inženjera i jedan deo smo preuzeli u dogovoru sa kompanijom RTI koja je bila pre toga zastupnik John Deere programa, dok je drugi deo rezultat konkursa koji je bio objavljen u protekle 2 nedelje. 11 servisera inženjera će se brinuti da u roku od 24 sata svaka mašina gde je to moguće ponovo bude na njivi, a po pitanju rezervnih delova, osim stoka rezervnih delova u Novom Sadu, tu će biti isporuke na nedeljnom nivou sa lagera iz Nemačke, a za one preko noći potrebe to nam je lager u okolini Segedina u Mađarskoj u vlasništvu Kitea. Jednom rečju želimo da odgovorimo svim zahtevima kupaca i za onoga ko se opredeli za John Deere, kako se rekli, jedan od vodećih brendova mehanizacije u svetu, da to bude zadovoljstvo, a ne kasnija briga u eksploataciji. Nekako na našem tržištu pre svega ljudi se odlučuju za traktore istočnih brendova koji su i jeftiniji, nekako bliži džepu našeg prosječnog i malo bolje stojećeg poljoprivrednika. Koji su vaši argumenti kada nekog pod navodnicima ubeđujete da se odluči za John Deere brend, bilo traktora, bilo kombajna? Za one koje treba uveravati, to su uvek poređenja, kako ste vi rekli, sa kvalitativnom grupom ili sa konkurencijom koja nudi sličan proizvod. Argumenti za John Deere su trajnost, najsavremenija tehnološka rješenja, ergonomski uslovi za rukovaoca, kontrola informatičkim tehnologijama, svih drugih priključnih funkcija za mašine koje se nalazi za traktora, zatim to je veoma razumna potrošnja goriva, što je isto tako bitan element za današnje vreme i ono što moramo reći, to je ipak jedan prestiž, jer John Deere traktor farmeri doživljavaju kao neku vrstu cilja i ako uspe da dođe do tog finansijskog momenta u svom životu da može da kupi mašinu koja je pomirenje cene i kvaliteta, a zove se John Deere, mnogi farmeri to smatraju nekim svojim životnim dostignućem. John Deere se proizvodi i na istoku Aziji i na zapadu. Da li ima neko ustupanje kada reč o kvalitetu? Po mojim saznanjima, sve ono što ponese etiketu John Deere i serijski broj koji se uvodi u jedinstveni katalog proizvoda John Deere mora da zadovolji onaj prag kvaliteta i kontrolor na kraju svake linije sigurno neće pustiti proizvod iz fabrike i na probno korišćenje ukoliko to nije po standardima ove svetske kompanije. Ono što cenovnu kategoriju definiše i, da kažemo, raspoređuje u nekoliko grupa, to je nivo opreme, to je generacija motora, to je specijalan zahtev za određena tržišta i vi ste u pravu da fabrike postoje u Americi, u Brazilu, u zapadnoj Evropi, u Indiji i još mnogim zemljama gde se ne proizvodi samo za te regione, već i za regione koji standard izduvnih gasova, na primjer, ili druge standarde, standard kabine, traži da bude proizvedeno po njihovim zakonima i standardima na tom tržištu. I evo za kraj, koje ćete vi, tako da kažem, povoljnosti na predstojećem poljoprivrednom sajmu dati za kupce John Deere traktora i kombajna? To će biti ponuda u saradnji sa OTP bankom. Ja sada ne mogu reći detalje, jer to treba da bude prijatno iznenađenje kupcima koji će doći na otvaranje Novosadskog sajma. Međutim, mi nastavljamo saradnju i sa Credit Agricole bankom, i sa ProCredit bankom, sa Komercijalnom bankom
i sa drugim bankama gde gravitira kupac. Kreditna istorija koju je klijent godinama stvarao sa jednom bankom ne treba da bude remećena bilo kakvim senzacionalnim ponudama koje se njima sviđaju ili ne. Znači, mi smo tu da se prilagodimo kupcu i radno mesto menadžera finansijske podrške u prodaji je upravo to. Mi smo ga promovisali i uveli iz razloga pomoći kupcu. Znači, nije ovde stvar ni u overavanju, ni u ubeđivanju, ni kupovinu po svaku cenu. Ovde je reč da se kupcu predoče, da mu se jednostavno na stolu pokažu dokumenta, papiri, ponude i kontakti u bankama i leasing kućama gde će on razmotriti gde je učešće, gde je ostatak plaćanja, kako rasporediti, gde je grace period. Ako konkuriše na subvencije, to za sada ne može biti leasing aranžman nego samo kredit. Kada i šta treba da plati dobavljaču, gde mi maksimalno izlazimo u susret, dali smo mogućnosti, ukoliko to banka ne čini, da finansiramo PDV do povraćaja i niz drugih olakšica koje je sad teško sagledati u jednoj rečenici, ali od kupca do kupca možemo prilagoditi njegovoj platežnoj sposobnosti. Za Radio Novi Sad, Đorđe Mišković, izvršni direktor u firmi Kite. Hvala za odvojeno vreme za naš program. Hvala i vama i još jedan pozdrav svim slušalcima Radio Novog Sada.